you. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Oh! Yo! Oh! Yo! Wè sou moun gen fanatik e mwen liye. Si yon jou pa gen fanatik anko, konen mouri men. Yo! Nan toujou bien fre men. Yo! Yo se ki la men. Komo ba yo men? Nouveau zi. Yo te la, tout ba ete non man. Yo moun bien la men. Bo avem non men. Non, mba fe ba sa. Non tam dina ba sa ou fon fime, boué, men ti crack de kon fè. Oh! 2014, 2015, tout e bok sa ou. De kon fè men. Se kon fè crack oui men? Malade nou kokonya. Kowa. 2014, 2015, wap fè kokain? Yeah man, yeah. Tout e bok sa ou ba. Yeah, tout e bok sa ou sorti album Pot Paradis ya. Exactement. Yo! Rap di liberté, se libéré. Ou kon mizik yo. Yo! Papillon la se pran trenem nan Pot Paradis. Bénédiction arrivé, man. Sou la mom, pote yon moso kamwazi. Fanatik wè wè. Oh, ça m'a dit, man. M'a dit koto jwen inspiration sa ou, men. Parle sa ou pa bagay ime, men. Tout la sa ete kokain nan, men. Ke? Mwen pou kounya mizik kounya ou pa men bagay la, men. Mwen senti kon bagay ki chanje vre, men. Kon bagay ki chanje vre, men. Yo, gotta go back to that powder, bro. Yo fò tounen nan ti pout la, men. Like, mwen deprime, men. Bezwen mizik sa ou ankon, men. Sou men fanatik yo tout bon, men. Fò tounen nan pout la, men. Paske, shit yo fò tounen nan pout la ankon, men. Ya men, mizik ou te kont sauve vim men. Sou men fanatik yo tout bon men, nou ka detri vi pou nou men. Fò tounen nan ti pout la men, yo. Fò oblije ba nan ti pout ankon men. We need that, bro. Gotta go back to that powder, bro. Sou men nou tout bon, bro. Tounen, bro. Pa nou ti pout la ankon, bro. Yo, kokain nan vre men. Shit!